Khosi khulu. Hi hi. Hudwa. Ema pele e tshwara jalo batho ba madinare ke a le leboga a pele ga ke simolola ke batla litse gore la nkolota in 2018 ke tsile gone mo madinare ke le kopa gore le mpatela mosadi yano le paletswe le gompieno 2018 2019 gompieno 2020 entse ga la khona go mpatela mosadi ha ke itse gore ke bua jang ha ke itse rra gongwe wena o ka nthusa baka retsa ha ke itse gore ke bue jang yano maloba e rile ke le ko famong ko moraka wa me ko Serowe motho a banteletsa a re Costco ke go batela mosadi mo madinare Ithagane ke bo ke ta kwano bosigo ke ta go bona mosadi ha ke tsena mo madinare ke mmotsa gore rra o kae mosadi a ba re ke neo ha ke le ba ke itela Jojo Tank be ke mmotsa gore yaanong ke isa kae Jojo Tank ga ke bate mosadi yo mokimana ha ke bate mosadi yo tsile go roba dishoko tsa koloi ya me ka gore koloi ye ya tura it's a Lexus V8 shoko ile one is 10,000 pula yano imagine ke service koloi ke reka dishoko every month go mo ke di expense mosadi e tshwanetse go nna an investment yano I said I want a tall slim good looking woman isinjalo ke tsile go tsaya mosadi wa mo parlamente wa lona a ke re lauto yano khosi ke kopa gore o bue le batho gore next time ha ke ta mo madinare ke batla go ithela mosadi yo slim tall and good looking isinjalo ke tsaya wa mo parlamente wa lona yano gona le group ya polka e nentse e performa ke rata polka music a ke re la itse gore polka music e tswa ko Germany yano ke nata o tona wa ntha go dira gore e temo Botswana e ratiwe ke Batswana yano tobetsa DJ